Zapadni financijski sistemi od Wall Streeta do londonskog Cityja jedan su od glavnih uzroka svjetske ekonomske krize, ali ne samo ove. 1930. godina u svijetu je zavladala kriza poznata kao Velika depresija. Tada je 13 miliona Amerikanaca ostalo bez posla, a nezaposlenost je skočila sa 3 na 25%. Banke i berze se nakon krize prve oporavljaju. Primjera radi, američki berzanski indeks Dow Jones, koji obuhvata 100 najvećih američkih kompanija, nedavno je dostigao historijski maksimum, prešavši granicu od 14.200 poena. Mnogi analitičari smatraju da zapadni finansijski sistem nije pravedan jer je doveo do ogromnih razlika u raspodjeli svjetskog bogatstva. 0,5% svjetskog stanovništva zarađuje više od $1 milion godišnje, dok gotovo 68% zarađuje manje od 10.000. 63.000 ljudi u svijetu ima imovinu u vrijednosti većoj od $100 miliona. Njihov broj u posljednjih 6 godina, od kojih su 4 bile krizne, uvećan za gotovo trećinu. Najviše takvih bogataša živi u jugoistočnoj Aziji, Sjevernoj Americi i Zapadnoj Europi, dok ih najmanje živi u Africi. Almir Çolan, profesor islamskog bankarstva Univerziteta La Trobe u Melbourneu, smatra da su zbog težnje za vraćanjem etike u ovaj sektor principi islamskog bankarstva zaživjeli u nekim modernim financijskim institucijama. Najvažnija razlika između islamskog i konvencionalnog bankarstva se zasniva na odnosu prema novcu. Novac u konvencionalnom bankarstvu je kao roba koja se prodaje ili stavlja na leasing. U islamskom bankarstvu novac se ne može prodavati i ne možemo praviti novac od novca. Da bi novac bio koristan, moramo ga pretvoriti u robu koju onda prodamo ili stavljamo u neku partnersku kombinaciju gdje možemo da profitiramo iz toga. Mi bi voljeli zato da dođe do nekog istinskog partnerstva između banaka i ljudi, da ljudi osjećaju da su banke tu s njima zajedno, znači da imaju neki kontakt i da rade za njih i s njima. A ne da imamo situaciju gdje banka samo gleda na sebe, bez obzira šta se desi s onim čovjekom i s njegovim biznisom i oni prvo što razmišljaju da izvuku se, da nadoknade svoje, a onda ostave čovjeka na cjedu. Znači, hoćemo više malo partnerstva, humanosti u tim bankama. To bi konkretno značilo da, kada dobijete kredit za pokretanje poslovanja i vaša kompanija doživi uspjeh, banka profitira zajedno sa vama. Ali ako vaše poslovanje propadne, i banka će izgubiti uloženi novac, a neće vam zbog toga blokirati račun.